Jensona kuna nakuda kwogera ku eri obusoga. Gano mu busoga ajja kubagala ku backs. So mutaga ebiweito ku social media mubeku ne ku twegenda wulo. Wali kwogera ki? Ndoza nti kuno kumpewo ku backs. Anti radio daimwe ditambula. Mwina radio in the bag. Radio tiyabulira. Radio ditambula. Dikaliyo. Ebintu tulina byo. Ali kubusa. Mulwanyi ina radio ne bali Mulwanyi. Then n'okulonda okwaba isentebe abemiruka. Katoli okulonda okwaba isentebe. Okulonda okwaba isentebe abemiruka kuliyo which eri kwida ngenda kwenda omwezi 10 lwa balaza. Abisentebe baba? Abemiruka nga 10 LC2 nga 10 nga 10 kwidaba lwa balaza which eri kwida aye paka lero waliwo ebyale bikali kwikiriza nti abakulembeze be balina n'abatuufu abalondebwa ku mutendero gw'ebyalo era abakobye balumukire mu kooti ne disobola okola ki obufonga butono ate n'abalala abo bali kulembeze abalondebwa batambuze ekintu bababi myaka emeka etano jonka n'oyo manjeri bamuga akaserereze yamuyigania ku bukulembeze basoka bamuleka mwine tini mwene imweni mwemulako abasizya mungalo n'abali musigula akasente balikalia leka bakakube era mu mwaka bulala gutogunawera Julius era lekulya esente domukazi mu direct muleke esente domukazi mukazi omuna yali munakwa aliko yake tola yo kube kumfufu walo bekwira mukatali Julius nemidala jawoze kumana wewoze yali na mingi emidala ndi anti mukatali kali tekaidula waigulu pegano babinga abantu Mulwanyi abuzabuza ngo mubuzebuzo mukali kati andi chenkoba anaira wange emidala jawamba bananze nizo batiri muwagizi wa sala lwansasula ayi muleke sala akole ki atambuze mumuwe akasera 5 years timingi weyo mutandiko okwazente waliwo member wa parliament eyaguze emotoka 3 drone yayongera ku neyiye aye bayine tibali kukiika ensingo bubino era ndi kubiriza emwe muri kunigira munaye mwe yafuniye sene nagula amamotoka ge yaguze emotoka nga yindi ejakolaga kulumba ngere tamaadi ge munaye mwe abalizi kodi yindi mbwe ejja kutwalanga busabwa nte mu nimiro yindi abantu tibasima nani oyo nze nabo nomubaka wa parliament eyagulira buli akulira idini ba maseka ba father ba reverend yabagulira pichipichi onaliko bapanada kulumbe nga buli ayidira nga ageme mitwalo yagula magoma si yabaga transport yabayizayo kaluya yagulira ndi bamasheka abatwala amatwala igange yo pichi bamukuba kalusadida yayize ku luno yawangula nga tataire musenge katiganga waliwo film eriyo gye mukali kukola ku research mwidinga buli mukazi women MP weiganga buli yabitamu afuna olubuto yazala omwana nono yazala safe ali lubuto safe abona namubone ngazimbe ito buli member wa parliament abachala balabona buti olowundi abe omusada amaze ekisanga azitawo obangayo omusada ewe nono yaje ire yafulumeira kituufu omusajja gamusi yafulumeira bagati banakamba omuntu gatasalawo nakati kanesaguniemu kuko ati wuli Mudofu soko ulire Leto makana Museveni kafa Mudofu omwana yafa Museveni wa Mudofu lenda asinde boye mutyo masudi asode musura amazzi amukazi ajja mu parliament mwagira mwasura amadi ga ifegali agemera Muhammad ago gali ali mwene goyo kabiri amadi gakoja wange gakoja bakozi bokuledi muri babino muri babino mwasura amadi che mwakola kojao program tujireka gano muleke mwe bakoja Enoni na basa ready yabakogo eyeyizedende